couple of salads ti awara tingani kahle khumembiri wa tiawara loko se hi vuye ku ta va ku ri Good Friday ni hlekana mi ngisiro mgela lona FM na ku hlanganisa ku longa ngisela tichecho ri ko mina ni khalanga Pat Mathebula namuntlha ku ri Good Friday ni ku titani timhaka ti tele kambe hi nga se nghena ka tona twana leswi I kuma timinete ntsene ku bile ora ya khumembiri nhlekani Afrika-Dzonga nhlekani wena nga ni yingisela kwala moveni yaleyo amagondweni kunjhani namuntlha va ku hantlimbano tanani mi ta vona swin'wana mitlimbano leyi tlhe va nga na hi vomaphorisa va hi yimisa hi tala ndhawu yin'we va ka va nga ndli nchumu va kha va humesa clipboard va tsala vito na mfungho wa movha va suka va famba va ku mi famba kahle Mr. Mathebula andhakala se mi ni nghenise ndzeni ka traffic ai mativa kambe ke tindlela hinkwato kongoma ka ku hela ka vhiki ko lewu ka lava swi nga va fambela kahle lava va nga dyondza xikolo hina vete xikolo hi ku meno se hina valava hi kwala na mundzuku ta hi ri kwala na mvuli ta sweswo ku hela ka vhiki ko leha ho twa hi n'wina ku hala mi va mi ri ko kama msitani mingisiro mgala lona FM na ku Africa wa vulavula wo humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula famba swi nga ku fika ka awara ya mbirhi nhlekani lowu namuntlha hi vulavula ntsena timhaka ta vuhlayiseki handle ka nkarhi lowu a xikarhi ka hafu ku bile awara ya 12 ku fika awara ya 1 ni kombela muhumelerisi wa mehe mi ni tekela vaxisati va mune na vaxinuna va mune ka makumenharhu wa timinete letiya hi vulavula hi timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu va ri hi minkarhi leyi ku va ku ri na mphensampensa hi minkarhi leyi vanhu va languteriwa ku va va tsakile na tinhlayahlayo ta madzolonga ku ya hi rimbewu ta tlakuka minkarhi yo fana va Valentine's Day va Good Friday va Mother's Day va Father's Day va khisimusi va Novenjara hinkwawo masiku yalawa ma va ri i minkarhi leyi swi komba ku ngeti vanhu va hela ngombilu va hela ngombili kambe xivutiso ku ta va ku va hetisa yini mbilu van'wana va nge i timhaka ta vusiwana kumbe ku kayivela kumbe ku xota swa hoxa xandla ka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu wena u ri yini hi ta va hi kha hi lava n'we mi vulavula hi mhaka yeleyo laha ka hafu ku bile awara ya 12 ku fikela awara ya 1 a hi vulavule hi tin'wana loko vuya mahungu ya misava ya awara ya 1 hi laha se hi nga ta va kha hi languta ka timhaka ta leswi nge ri ku humeleleni emagondweni hi xaxamete lavambirhi va MEC va mintirho yo fana a Mpumalanga na le Limpopo ta va kha hi vulavula na vona hi ndlela yoleyo kambe hi sungula hi laha va Greater Giyani Municipality la ku twa ku lembe na lembe minkarhi hinkwayo loko ku va na masiku ya muxaka lowu ku va na xiphiqo loko swi ta ka timhaka ta ku nghena Giyani hi R81 va fika kwihi hi ku hi pfuna tanihi vaaki nako va ndla yini lembe rin'wana va tshame va hehliwa ku va chele misava loko va chela misava van'wana va ku loko vo chela misava swi nga hetela swi veka nxungeto ka vutomi bya vakhandziyi loko ku pfurha ndilo swi nge he fambi kahle se hi lava ku ta twa ku sweswi ke va lulame ku fika kwihi loko swi ta ka timhaka ta vutleketli kumbe ku ndlandlamuka ka nhlayo ya timovha hi nkarhi lowu wa Paseka a ni ri hi ta va kha hi bula na vona sweswi mbulavuleri wa masipala tatana Stephen Mabunda kambe ke hi nga se bula na vona a hi sunguleni kandiya laha ukayelele eka Afrika wa vulavula ku va vanhu va nghena etimhakeni ta mafole na mabyala swi sukela ngopfungopfu aka vunakulori lebyi byi nga va vekiku aka xiyimo xa kahle munhu un'wana na un'wana u fanele a ringeta ku a ti kumela nakulori loyi a nga ta n'wi byela leswi swi n'wi akaka nakulori loyi a ku hlohletelaka ku dzaha fole a vula leswaku u vonaka u nga tlharihangi hi mhaka ya ku va u nga dzahangi fole u nga dzahi fole kumbe i nga khomangi nyana swimbirhi swinharhu wa ku dlaya a hi hungu ro aka rero i hungu ro ku yisa amavabyini palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula
sweswo mingisera umngana lona FM nongonoko Africa wa vulavula i 15 timinete ntsena ku bela wana ya 12 ayi amukeleni mulavuleri wa masipala wa Greater Giyani tatana Stephen Mabonda hi twa ku va ri yini bona batwi dokotela nkuna va kha va kombisa timhaka ta ku loko munhu o za ku ayi hi ya vino hala a hi munghana wa kahle mina ri na mitolovelo ya ku un'wana wa ka hina loko a ta Africa ku hi khalanga a mi ni xavele timbirhi la a ni vele n'wi xavela case sana handle ku dokotela vete hey a hi ku rhandza munhu loko i n'wi nyika byala a hi amukeleni tatana Stephen Mabonda mhlava enhlekani enhlekani khalangana vayingiseri ka Africa wa vulavula a khensa swinene lembe na lembe mhlave hi nkarhi lowu tani ku vulavuriwa hi timhaka ta xiphiqo lexi xi va ku xi ri koho laha loko ku ngheniwa ka R81 timovha ti komba nga ri ta lawuleki se xivutiso ku ta va ku nan'waka swa ha ta phinda ke mhlave kumbe tanihi masipala ku na leswi mi nge hi ta va hi kha hi swi endla inkomu khalanga ntiso i ku swi ta phinda hi mhaka ngopfungopfu ya liya hi tivaku ya risimu ra chela ya ku laveka alternative road ti tele timovha leti hi nga ti langutela kusukela nhlekani walowu kumbe ntombixo walowu wa siku ra namuntlha ha ta tlhela kambe hi endla leswiya van'wani vaakatiko un'wana muakatiko a nga tshama hi pota a ku ai kwande kweni mala ku phinda sweswiya ku chela misava hi swo mula ku swona mtavula kumbe hala tanda leswiya un'wana muakatiko a nga mi pota ene muakatiko luwa phela leswi a swi vula na swona a swi ri swa nkoka ku loko tshika ti ri bumper to bumper ivi kumbe ti tshunelelana ngopfu timovha ivi ku va na xiphiqo xin'wana kwalaya swi nga hetelela swi veka nxungeto wa vutomi bya vakhandziyi kumbe vinyi va timovha toleto hi ndlela yaleyo a hi ringeteni ku tlhela ka mhlave loko ha lava na vona a hi nge xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Africa wa vulavula na khalanga Brett Matebula enteyiso mingisera umngana lona FM nongonoko ya Africa wa vulavula ka mngana lona FM makomba ndlela a hi tlheleli nakambe ka mhlave a hi yeni mahlweni miteri mindlela leswi swi nga ta tlhe swi mi yingisela nga tshama mpota ivi riqingho ri tsema ina khalanga hi vula swoho ku hi tlhele hi chela misava leswiwani matrafiki ya hina ya tiyisisa swinene ku swa va pfuneta ku va kota ku languta lomu ya kun'wana loko timovha ti ka ti tlimbanini laya leswi na mehe ni nga xi prove first hand i ku loko ku ri hava misava liya hi fika hi hela timbilu loko hi karhi hi ta hi makumu hi create tilane ti za ti ku tinharhu matlhelo hinkwawo kumbe mune ti hetelela ti ya thumbana ti ya lumana kunene ti yima hambi matrafiki va nga ha ti koti ku ti lawula se mara lexi va nga ta va karhi va endla swo matrafiki ya hina va le ku tirheni kusukela sweswi ku ta za ku basikisa va ha ri ku tirheni ku va ta va mene ngopfu lomu ya ka ti-intersection 9 misava leyi va yi va pfuna hi nkarhi walowo ku va nga va vitaniwa va ku hey vanhu va se ku create tilane to tala traffic yi block na ka ha fambi nchumu o lava ku ta thevula swoho ku a yi vi vutihlamuleri bya hina na voho vatirhisi va patu ku a hi tirhisaneni va tirhisana swin'we na matrafiki ya hina yi ta hlwela kunene mara a va fambi va landzelela nawu yi ta va yi ri ku muvheni ku tlula loko va lava ku ta ti createla swipatuwapatuwani swin'wana ku ve timhaka ta ku ololoxa xiphiqo lexi hi laha ku nga heriki yi fika kwihi ngopfu loko hi kha hi langutaka timhaka ta ku i kala ka ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ka hlupha a Giyani vanhu va ka hina na ku loko ku kumeka biloho rin'wani ri nga va ri tlula ri kurisa doroba ko ro hi roxe hikuva ku ri na biloho rin'wani se xivutiso i ku n'wina tanihi masipala mi fika kwihi ka mapfhumba lama kumbe a ku na leswi mi nge le ku swindeni swi kona khalanga swi kona swa tshembisa ko va ku mo hi swi vula kahle kwala amoyeni ku hi ri laya tindzawulo tin'wanyana leswi hi vulavulaka hi roho a ri fani na switaratanyana leswi hi ngo pfuka hi ti endlela loko ri xini hi ya vulavula hi ti-bridge leti kumbexani ti nga ta tlhe di kule ku hindza leriya hundza ku hi le ka rona sweswiwani
so imali lo tala swinene loko a nge zi swi anakanya hi ri masipala ku hi nga yi afford budget liya ya muxaka wa kona mara lexi hi nga xi endla aka strategic planning xa lembe ximali leri hi nga ka rona a hi ri na ita ku director general wa kusuka ka office ya presidency loyi a nga hi pfuneta loko hi ta ka mhaka yaleyo ngopfungopfu hi karhi hi hlanganisa na timhaka ta ku va TUT va le kuteni patu leriyani every day loko se ku ta va na va TUT laniwa ku ta tshama ku ri karhi ku ri na traffic leriya ra ku ra lava ku ri hatliseriwa se va hi komba va le ku hi kombeni ku hi guide ku hi nga kuma mali kwihi njhani ko va issue ya ku hlupha swa ku va hi ku ana mi twi loko se mi kha mi vulavula mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu kwalano Mhlave riqingho ri vuye ri tsematsema mani twa n'we mina ni mi twa kahle swinene ya ri vuye ri tsema se loko mi rindzele ka tindhawu letin'wani ku fika sweswi xiyimo xi ri yini hi ku na buloho rin'wana ri nga akiwa and a ri fanele ri nga akiwangi kambe laha ri nga tshama ku ri ra tikomba ku nga ri khale ri ta va ndlopfu yo basa ma vona loko patu ro suka ka Hlomela ri ya a Giyani ro hela xikontiri buloho leri ri nga laha ri hlanganisaka Hlomela na ePhalau Beni kumbe Hlomela na highway Hlomela reriya ri nga kwini nkoveni leriya ra patu ra Hlomela ku ya Phalau Beni ya ri ta sala ri ndlopfu yo basa leriya loko xikontiri xexo xi vulavuriwaka xa kusuka ka Hlomela xo hela ku ya a Giyani se xivutiso i ku ku na ti-timeline leti mi ti vekaka loko mi kha mi ringeta ku engage na ti-department letin'wana ni ngo pfumala ti-timeline sweswi hi nga ku vulavuleni na n'we mara lexi endzhaku ka loko hi hetelele ku vulavula na loko hi suka loko hi hetelele ku vulavula na n'wina hi ye ka strategic planning laha kusuka koho hi nga fika hi hi ndla leswiya a mi swi vula swa ku loko hi nghena tiofisini hi nghene ka ofisi yini hi nghene ka ofisi yini so ka leyiwa hi fike hi va na nkateko walowo ku na nkulukumba wa HOD ka ofisi ya presidency loyi a nga hi guide ku hawa mali mi ta yi kuma ya ku kurisa ndhawu liya so endlani xa ku nge mapapila sweswi hi vulavulaka hi matsarini madorotini ka tiofisi ta right mbulavurisano wu le ku yeni amahlweni va ripote hi swoho ka mavhiki mambirhi lama nga hundza municipal manager loko va ri karhi va ri ka leswi hi swi vitanaka public hearing ya impact va va vutini ku humelela yini hi fika kwihi so vo lo nyika update yaleyo ku ha ri ku vulavurisaneni na ofisi ya presidency hi pfumela ku nga ri khale ngopfu ku nga tshuka ku va na nhlanga yo baleka ngati no I khensa swinene Mhlave loko mi temita hikuva a swi tiva ku nga ri khale ku tama na munhu a nga ta vulavula hi swoho leswi va nga se vulavula hi swoho hi sungula hi twa tlhelo ra n'wehe ra ku timhaka tingani loko hi kha hi vulavula eka ndhawu leyi mi nga eka yona tani hi masipala a khensa swinene Mhlave nkarhi wa n'wina mi va na paseka leyinene hi khensa swinene na le ka vayingiseri vatirhisi va timovha na va patu a va tirhisani va nga helelani timbilu va khodelelana khensele Mhlave khensa swinene namuntlha loko ni kha na ha lulamisela ku tala nongonokweni lowuwani handle ka ku ni vone se swipimani ka thelevhixini wun'wani muyingiseri i ni fonerile a ku wa ku tekeriwa ntlhanu wa madzana ntlhanu wa madzana kumbe madzana mambirhi na ntlhanu wa makumu madzana mambirhi na ntlhanu wa makumu leyi a nga tekeriwa yona hi wun'wana wa phorisa ra swa le magondweni la a Mall of the North leswi a fela swona a ku i humelele a ri na movha yi ri hava ntsariso wa yi le mahlweni se va n'wi byela ku movha leyi a yi teka loko nga la ku i ta ya humesa 2500 loko yi impound wini loko nga lava hindla sweswo hi niki madzana mambirhi na ntlhanu wa makumu i va nyika se mina i va nyikela yini a yi fanele yi tekiwile hi vona ku na nawu lowu nge movha loko yi we number plate ya tekiwa na hi ku loko swi ri tano ta vanhu vo tala laha van'wani na vo kwala studio a ta ti tekiwile hi vona yi na yin'we na kona yi cikinyini tin'wana disk ti hava mari mhaka i nhlokomhaka ya siku rin'wana ku lo sala timinete ta mune ntsena eka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we kusuka kwalano hi laha hi nge hi lava ku vulavula hi timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu hi nga se endla sweswo
a hi buleni na muteki wa mahungu wa nhlangano wa haxo wa Afrika-Dzonga Sespimani Baloyi ni va vonini ka television a va ri kule ngopfu na khale se va kwala Sespimani nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene I nhlekani khalanga na ku xota vayingiseri hambileswi mi hi lumbetaka ku a hi na ti-number plate hayi mi va nyowela mani ka voni kwila mi ta kwala studio khalanga ku na mina a mi n'waxe se kuna cindani laya kuna luya wa vuthekiniki laya maswaka a mi n'waxe va ri n'wi mi ya se kanjhani kambe mi swi ri tana khensa swinene sesi wa mina yimani hi sungula hi mi khensa ku ntirho wa kahle lowu mi nge le ku endleni xikwembu xi mi endli tintswalo mi ya mahlweni mi tirha kambe ku mi vone yini hi timhaka ta swa le magondweni namuntlha ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku ongeti loko ni nga hoxisi i paseka yo sungula leyi laha ku yiwa ku Moriya kahle mi vone yini I nhlekani khalanga mi vulavula ntiyiso ntlimbano magondzweni wu languteriwe ku sungula namuntlha ku ya hi vaofiseri va ri nhlikano wa namuntlha va ta langutela nhlayo le henhla ya timovha emagondzweni mabazi ti-taxi na timovha letitsongo kambe mi vulavule na hi ntlimbano lowu kongomaka eMoriya khalanga mi ta tsundzuka ku sukisa ku ve na COVID-19 ku na tikereke timbirhi ta le Moriya St Agnes Zion Christian Church na Zion Christian Church namuntlha ku ya hi vaofiseri ku ta va ku ri ro sungula kereke ya Zion Christian Church yi pfula ku va swirho swa kereke yiya kambe loko hi twa va ri yo faceiwa a hi vanhu hinkwavo kambe ku ya hi vaofiseri va humese statement va ndzawulo ya vutleketli va ku ku na khampani yin'wana ya mabazi yi kombisaka ku yi humese 500 wa mabazi lama nga ta ya kerekeni liyani mi ta twisisa va ri a hi khampani leyi ntsene ku ta va ku ri na tikhampani tin'wana leti na to ti nga humesa mabazi so ku ya va ofisiri R71 leyi kongomako exikarhi ka Moriya na Makhuva Stlofu exikarhi ka Polokwane na Makhuva Stlofu hi ro gondzo leri va nga ta va ri langute ngopfu hikuva langutele ku ta va na ntlimbano a hi ri Nail Plaza khalanga hi vulavule na vachayeri vo tala lava nge le mimovheni va ya ku tindhawini to hambanahambana vo tala hi kanene va kongome Moriya kambe a va kongomangi ka Zion Christian Church ntsene hi ku mi ta tsundzuka malembe mambirhi lama nga hundza St Agnes Zion Christian Church yona a yi va na yona nhlengeletano leyi ya Paseka na lembe leri hi kona ku na vanhu vo tala lava nga kongoma kona vanhu va fambi swibazani van'we timovha ta vona van'we mathekisi lexikulukumba i ku mpundzu lowu loko hi fika Nail Plaza vaofiseri va ri i vanhu lava vo rhangela emahlweni lava tibyela ku vona va lavi ku va ka traffic leyi nga tlimbana ngopfu kambe a ku tele hambi swi ri tano khalanga vaofiseri va kombela vachayeri ku va lehisana na timbilu munhu a nga tswotswiwi loko a ri gondzweni kambe lexikulukumba i ku va ri 24/7 Easter weekend leyi hinkwaro R71 yi ta yi ri na vaofiseri lava nga ta tiyisisa leswaku vanhu va hlayiseka khalanga xin'wana lexi ni lava ku xi tshikelela i ku mi ta tsundzuka lembe leri nga hela wa vumune wo fana na namuntlha loko hi kumundzuku Good Friday ku ve na vanhu lava va suka Botswana va ya ka St Agnes Zion Christian Church va ri 46 lava nga lova ebridgini Blue ra ka Mamatlakala se vaofiseri ve ri sweswiwa va ta make sure ku ri va ri va kume leswi va swi vulaka ti-travelling plans to suka ka tikereke leti ha vumbirhi ku tiva ku na mabazi yangani ta tirhisa gondzo riya ta fiki vo mankarhi munhu ku tiyisisa ku ri mabazi hinkwawo lava suka kona ya fika eMoriya leyi tikerekeni leti ti ri tembirhi ku va va twa tisermon letiya hi sonta khalanga na swi toka hi talanga swona kumbexani mi nga landzelela ku xihlangano lexi xi nga pona xi ri xoxe kwalaha xiyimo xexo xi fika kwi xeswi mi ta tsundzuka Premier Ramathuba a va ri na interest leyikulu ka xihlangano lexiya laha va nga vula ku xi kombise ku xi lava no dyondzela vudokodela ku ya leswi swi kumakuma office kusuka ofisini ya Premier ekun'wana luya u hlayisekile lexi a xi sarile loko va n'wi susa laha South Africa ku sale mpfuno wa swa miehleketo ku va trauma hi ku a lahlekeriwe hi kokwani wa yena loyi a famba na vona na vanhu hinkwavo laha famba na vona so ku ya hi vona ve ri u le ka rihanyo lerinene u tlhelerile exikolweni n'wana luyani u hlayisekile so ku makiwa anniversary ya ku va vutomi lebyi byi lahlekile Blue ra ka Mamatlakala kambe ku komberiwa leswaku vachayeri na va tiyisisa ku va fika laha va yaku kona Sespimani mi kavanyetini na swi tiva ku kambe loko mi huma ku tekereka mahungu mi ri mi vuya mi ndlayini package ya khalanga
loko mi vona mahungu ya Xitsonga na ya Xivenda na ya Xizulu i ntirho lowu endlaka kumeka ku ri leswi hi nga swi endla na nhlekani swi ya moyeni swi kota ku voni va voni hinkwavo va SABC o se va package ya package khalanga akhensa sesipimani balo emteko wa mahungu wa nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga va ka va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka kona laha handla hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimisekwini nhlekani vonge kambe hi nga va ri ntirhweni minduku vatla khale vonge i fambini okay fambile vonge hi ndlela yaleyo kambe ke hi ta ku yini a ni ku na la ku n'wi vutisa ku a leswi se ku nga Good Friday ni ku te tani kambe mi ta ntirhweni hi Good Friday va se fambile ni themba ku chava ku hlamula xivutiso lexi va ndla swona va chava ku hlamula vo pressa loko tani a nga twani kambe swi tani 30 timinete ntsena ku bila awara ya 12 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi leyi mhaka muyingiseri wa mehe timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu va ri i ntlhontlho wukulu ya Afrika-Dzonga ngopfungopfu hi nkarhi leyi ya mphensampensa va kombisa timhaka ta leswaku loko ku za ku fika minkarhi yaleyo ku va ku tlangeriwa siku ra varhandzani siku ra vamanana siku ra vaxisati siku ra vatatana timhaka ta minkarhi ya Paseka minkarhi ya Novenjara hambi ku ri timhaka minkarhi ya makhisimusi va ri ku va ku ri na ku tlakuka ka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu ngopfungopfu loko ku langutiwa leswaku madzolonga lama minkarhi ya ku tala ya tala ku va ka vanhu lava nga kusuhi swinene leswi swi vulaka ku ta va ku ri ku nga va ku ri nuna wa n'wansati woloye kumbe nsati wa n'wanuna woloye kumbe ba wa n'wana woloye kumbe n'wana wa mutswari wolowo a nga va ri wa xisati kumbe wa xinuna hi ndlela yeleyo se hi lava ku ka 30 lowu wa timinete lama hi bula hi languta hi mhaka yeleyo ku ri xana hi nga huma njhani ka mpingu lowu loko hi kha hi langute ka nkarhi lowu wa Paseka loko vanhu va kha va tsaka va kutani va ya tikerekeni lava ya ku tikerekeni van'wani va ya mphahlwini van'wani va ya ku hluvuleni van'wani va ya kwihi kambe ku hetelela ku tlhela ku va na timhaka tetiya ta ku va vanhu va ntsundzuka ni ri ka ntirho wun'wani ka rin'wana tiko ni nga ta ka ni nga ri voli hi vito ma va vona leswiya swa ku kasi Rose kambe mi ri ku ndla yini leswiya swa loko vanhu va kha va cina va kha va nyika timali i ku mbarisana sweswiya va ri ku mbarisaneni ivi ku humelela bava ku nga nuna wa wun'wana wa vanhu lava va ri ku mbariseni kwalaha va ri ku cineni a fika nkokoko a ri pelangi ma swi vona so loko munhu a za ku a ri pelangi swi vula ku xo sungula a ku nga twananiwangi hi timhaka ta mafambelo ya vona se kumbe a swi nga twananiwangi ku va ta vuya nkarhi munhu sweswo ta kutani se hi leswi ku lava ku langutiwa swona kambe swin'wana vulavisisi byi ri timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu ta hlohloteriwa na hi timhaka ta vusweti se n'wina mi ri yini mhaka yaleyo hi yo mhaka leyi lava ku twa yona kusuka ka n'wina 0860 002543 nongonoko ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM vakomba ndlela ta ringeta swinene ku hi kuma vaxinuna vanharhu na vaxisati vanharhu kumbe vaxinuna va mune na vaxinuna va mune hi ndlela yaleyo kumbe mi nyika nkarhi wa kenela wa ku va mi kota ku vulavula na hina hi ndlela yaleyo a hi ringeteni loko ku ri na un'wana muyingiseri wo sungula hi loyi nhlekani ahee muyingiseri njhani hi pfukile hi ngo vona yi twa mhaka leyi ya madzolonga ya hikuva hi ku tinhlayihlayi leti va ti vulaka ingaku vo vulavula va ehleketelela ku na van'wani lava va nga langutana na swo siku na siku mina ku ya hi experience ya mina kambe ma xi tiva Xitsonga Xitsonga no xi kuma kwalomu ndleleni wa mi xi tivi ne ni xi kuma kwalomu ndleleni leswi nga xiswona i ku loko za ku tirhisiwa rito ra ku tinhlayihlayi ta tlakuka swi vula ku ti kona kambe ko va na nkarhi lowu ti tlakukaka se hi vulavulela hale ka leswi swivangelo swa kona a hi vulavula hi swivangelo hi vulavula hi ku tlakuka ka tinhlayo ti va kona hi nkarhi lowu se hi yo mhaka a swi vuli ku va ku ri hava siku rin'wana na rin'wana timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu swo vula ku to tlakuka rito rero ro ku tlakuka xilo a xi tlakuki xi nga ri kona inkomu yanani mahlweni right lexi endlaka ku swi tlakuka ngopfu
swi va swi hlangane kuma leswaku loko se hi hlanganile hale ku kuma swa ku na vana va sesi ku na vana va buti hi hlanganile se hi hlangana u kuma leswaku na ndhawu ya ku etlela hi na yona na swakudya loko sweka poto swi hela kwala un'wana yi dya tlha wa swi vona se swi hetelela swi endla nga ku lwa tirhaka i hetelela vona nga ku i na ndzhwalo lowukulu u kuma swa ku van'wana nga ku va languteka nga ku a va na mhaka na ku veni va nga tikuma va ti hluvukisa un'wana u kuma leswaku kokwalaho ku i tshamile hi titaniwa u kuma leswaku i languteka nga ka a nga ti hluphi hi nchumu na ku ri hi ku stress xi nyingi hi tlhele ra ku a nga kuma tindlela ta ku veni a ti hluvukisa na ya a ta kota ku tiyimela se ku tiyimela eka nkarhi lowu nga ka wona swa tika so swi la munhu a ku susumeta u ya laha u kota ku tiyimela hi xitalo ka leswi langutisaka right nemetweli bota mina ni ku tsutsumiseni nkarhi ni lava ku kuma vanhu lava nhungu lava ni nga langutelana na vona un'wana mi yingiserile ni hleka awe mjani bota mina hi pfukile n'wina minjhani mina ya mina mavonelo ka nkarhi wo fana nje hi lowu ku va ku ri mhaka ya ku hi tlhangana hi xitalo kuma swa ku nkarhi wun'wanyana hi va hi hanya hi nga tivelani vutomi bya hina kahle mi vula yini ku hanya mi nga tivelani vutomi kuma swa ku kwala makaya la a madzolonga ma pfuka hikwalaho ka ku mhani loyi u kuma swa ku a ni ri loko kuma swa ku nkarhi wo tala hi va hi nga tshamanga xikan'we wa vona a wu futa bya menu na yehe a nga koti ku byi vona ni mi futa bya yena va ni nga byi voni nkarhi wo tala se loko hi va hi nkarhi wo tala hi va hi ri xikan'we kwalano hi laha mhaka yi sukaka kona nemetweli bota mina ya se yi fika hi nyika tinkingha kwa inkomo ya khensa swinene ni tshemba ku tinkingha mi vula swiphiqo hi Xitsonga ya swiphiqo 0860002543 ndaka leswi tikumele A grade mako ya Stone Tiles kusukela ka 79.90 square meter swihambukelo leswi heleleke kusukela ka 849.90 naswona hlayisa eka ti-tiles combos ta hina kusukela eka 949.90 ntsena tirhisa 2500 kumbe ku tlula u nga wina home makeover leyi durhaka 50,000 swipfumelelano swi hela hi ti-30 Hukuri Top T Tiles laha ntsengo wun'wana na wun'wana wu nga nxavo wa le hansi ku ni swipimelo sweswo mingisero mungana lona FM nangona ku Africa wa vulavula eka ku haxela wona T kusuka la studio 2 hi le Polokwane mi kota ku tisela wona hi Good Friday ni hi ri a Ben Store Amasingita Mall indlela yoyoleyo kambe ke xikongomelo ka hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula amukela n'wana mingisero lo nhlekani Hlekani minjhani bothet? hi pfukile hi ngo vona buti Na pfukile. a khensa buti I ntiyiso leswi va vulaka ku ri bya ndlandlamuka madzolonga ya le mindyangwini ku ya hi rimbewu laha va swi vitanaka GBV ende vavangi va swoho ku nga vanhu va xinuna loko hi cheka vulavisisi byi vula leswaku leswi nga xivangelo nkulu eka madzolonga lawa ende nakoho swi humelela ngopfu ka vanhu lava va nga ntakwini lava va nga swela lava nga tirheki ngopfu mindyangu ya kona mi kuma leswaku ku tirha tatana ntsena so vulavisisi lebyi nga va koho malembe ndzhaku byi endliwe eZimbabwe na le ka Makwarele kwala South Africa byi kume leswaku mindyangu yo tala laha madzolonga lama ya humelelaka kona vaxisati i vanhu lava nga tirheki vaxisati loko va nga tirhi a va na xiavo eka ku teka swiboho eka mindyangu ya ka vona hikwalaho ka ku loko mi languta sweswi ku fika ku minkarhi yaleyo ya busy ya makhisimusi ma-Good Friday ma-Valentine ku languteriwe eka n'wanuna hi yehe a faneke a endla xo karhi emutini vavanuna hi rhandza ku famba hi ya titsakisa loko hi teka swiboho swin'wana ho swi teka hi ri hexe laha vaxisati va nga ngheneleleki ivi loko swi vuya va vutisaka va swi question hi laha ku humaka ku hlundzuka ka vaxinuna so vaxisati a va na rito eka leswi humelelaka mindyangwini vo tala so hi swoho swi endlaka madzolonga so vulavisisi loko byi tsala byi ku fanele ku empoweriwa vanhu vaxisati hi ku ya hi swa tidyondzo leswaku va ta va na vutihlamuleri loko swi ta hala ka macheleni hi mintirho loko va kuma mintirho na vona va ta kota ku ti endlela leswi va swi lavaka hi minkarhi leyi va yi lavaka
so vana vo nghenelela vo tlhambukeriwa hi ngati ku loko madzolonga lama ya sukile eka tatana na manana swi tlhambukela na vana hikuva va ri koho kwana exikarhi nkarhi wun'wani ku hlundzuka leswi endlaku leswaku vana lava va tlhambukeriwa hi madzolonga lama kumbexani kun'wana va ringeta ku lamula so minkarhi yo tala lava endlaku madzolonga lama kuma leswaku nkarhi wun'wani munhu i va nwini ku ve na swihoko kumbe ku ri na ku tirhisiwa ka swidzidziharisi so hi swoho ngopfungopfu swi endlaku ku ri ku va na madzolonga eka mindyangu loko mo languta vanhu lava tshamaku lava nga dyondza va tirhaku kahle nuna na nsati madzolonga ya le mindyangwini yi le hansi swinene so loko ko cinciwa loko empoweriwa ngopfu vanhu va xisati leswaku na vona va kota ku ti tirhela va pfuniwa ku ya swikolweni va ha ri hala ati high school loko vo pfuniwa ku ya swikolweni a dyondza vana ku tiyimela vo tala va tshame tikatini a vo tshamisa hi mhaka ya ku ri va swi lava va kule va kha va tiva ku n'wansati i fane a tekiwa a ta tirheliwa hi wanuna so loko wanuna a tirha i titwa matimba mara lavan'wani va nga ya xikolweni va nga dyondza wa swi kota ku ti nyika nkarhi ku no leswiwani ni nge kustisi a ni swi lavi swantswa ni tshama ni nga tekiwi a nga na pressure inkombo to mina cancer swinene 0860002543 loko va ku ri wa xinuna loyi i ta va ri wo hetisela kusuka kwalano se hi ta va yi kha hi kombela va xisati ntsena nhlekano wa kahle botset i ntiyiso ni wo hetisela a ni hlekete ku ni ta va wa vunharhu se mi nga ni na muhumelerisi kwaleyo hayi swona tiyisi vo hetisela yana ni mahlweni vutomi botset leswi hi swi vitanaka i ti-social is leswi swi tlakukaka hi mikama leyi ya ti-holiday letiwani ta masiku yo leha swi vula ku loko ho langutisa sweswiwani ku ya fika ka hi na ti-weekend timbirhi mali ya vhiki mambirhi lama hi nga na ti-holiday to leha swi vula ku tindlela letiwani ti ta ya henhla and then swilo leswiwani botpet swi vula ku ti-holiday ta hi onhela loko ri ta hi onhela hi suseni ke ti nga vi kona hayi xilo xikulukumba botpet ku na swilo swo hlaya swi endlaka ku swilo leswiwani swi tlakuka tinkingha letiwani ti humelelaku ti tlakuka xo sungula ku nga vi na ntirho loko vanhu lava nga na standard 10 va nga na matric va nga ri ku tirheni swi ta swi ngetelela hi lava va nga dyondza va nga graduate lava va nga graduate sweswiwani botpet na lava nga ta graduate sweswiwani a nga ri ku na mintirho swi vula ku loko hi ya langutisa mi ya languta emutini laha ku nga na vusweti mi ya kuma loko ku ri na n'wana wa nhwenyani lahaya swisani laha swi tele lahaya hi mhaka ya ku se va vona leswa sasa swi ri swona ndlela yo endla swakudya a kaya ma swi vona kambe leswi swa sasa swo lava vana kumbe swo hamba na vana kuma laha ntlengeni ku huma u siya vana na mithingolo va famba loko mithingolo va karhele laha va tshama na kona ku a ri telangi na loko mo langutisa sweswo no mi nyika xikombiso hi laha a ku tshama vanhu va tshama kona hi vhumi nga ntirhweni ku sakeli mi ta mi komba tatara ra pya giyana mindzuku hi laha u bulela na madyambu swin'wana swilo leswiwani ku hina ina swin'wana swo onheka laha ka muganga ya ka hina mina va hi vanhu mi nga kota ku mi pfuleriwile na va ku hayi nga vuya ku va la n'wina kona hey va ri yini hi loko ka nga fambi vusiku hakayela mi yivela munhu aku i ya kwala mi nga zimitanga so i challenge yaleyi nga kona botpetango vusweti byi kuta alternative ya ku hi nga byi na ku yini kama un'wanyani hi nga n'wi blame sesi lowa ku yimbelela ka timali makhadi a yimbelela swilo leswi vanhu va tshembelaka na swona sweswiwani va huma le malawo hi nga lumi switele xevo mi nyika na xevo kasi xevo leswi loko va ta ku yisa xa ku a sol ba a kaya ku nghena a kaya ku va nga swi xevo
Nametwe boto mena tsengura ko re ro re ne komele mingsero mena kuba ni ngimete mbulavulo tsengura ngona ri nga hatwale re le ku tsema tsemeni kambe se sweswi ni kombela ku teka vaxisati ntsene andaka leswi Melo a hi duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Kalanga Pet Matebula Amsurtano mingsero mgarano na FM kumembiri timanehta iseba awara ya kume naro maunge msaba na bongi ngwa mwana timaluleke seni bula na vaxisati la beri madzolonga hi nkarhi lowu ya tlakuka wo sungula hi loyi nhleka yani bothet i pfokeli sesi minjani n'we epfukeni i xikalavito inkomu sesi wona ma tlakuka mo hi damba leswi mi swi vonisaka swona kumbe leswi ni nga swi like it's an unfounded research yo karhi madzolonga a mindyangwini a hi mhaka ngopfu ya vuhlayiseki i mhaka ya miehleketo. It's not a safety issue hi xilungu, it's a psychological issue. Hi mhaka ya ku a hi nge vuli hi ku maphorisa a va yimelela vanhu mindyangwini a wu swi tivi ku loko ni vuya mindza va ni patisi ku yini. I mihleketo ya munhu leyi n'wi byela ku a endla swo karhi hi nkarhi wolowo. And then mikama wo tala hi mhaka sweswi i ti-holidays na yini swi ya na hi ku papa va ku vulavula na ku kumbe makuriselo ma vanhu na swin'wana na swin'wana kwala kaya. Hi le ka area ya ku loko hi tshamini hi byela n'wana wa nhwanyana ku a tiyimeli a tirha a hi endla yini hinkwaswo mara ha swi kota ku byela lowo n'wanuna kumbe lowo n'wana wa yena wa mfana ku loko se a ri na nsati wo tirha i tikhomisa ku yini na kumbe a n'wi dyondzisa leswiya swa ku yena hi yena a fanaka provider na swo swi sungula ku issues kwalaya. Hi ku a ni hata hi ku empowerment and everything ivi a va empowered n'wana wa hina se a ya tekiwa hi munhu loyi a tiva ku yena a fanaka a provider everything. Se swi endla ku nan'we loko mo fika kaya ka man'wana mi kuma ku xixevo xi kona mugayo kona na yini a mi twisi ku xavi mani na ku mhani swi nga endleka va sa loko ma xiphisi jopani lexi xa 1000 xa vona ma swi tiva mara ku 1000 liya mhani va nga yi stretcha yi xava mugayo yi xava nyama yi xava na yini swi endla ku se mi sungula ku hleketelela swin'wana n'wina leswi nga ri ku kona and sweswi loko swi le kwihi swi emihleketweni ya n'wina hi ku mhani va empowered n'wina a mi empowered. So it's a psychological issue leyi ni nga ta vulavula so ya ku na xitshunxo a no xi vona no vona problem leyi nga kona. Hi ku mihleketo ya munhu mi nge yi vuli nan'we loko mi huma kwalani botheta a hi swi tivi loko mi fika kaya mi ta fika mi tsakini kumbe mi nga tsakangi ende hi nge vuli hikuva xiphorisa va endla yini ri kona phorisa ri nga ta yimelela ku namuntlha va ta vona ku pheta namuntlha loko a fika kaya i ta va a tsakini kumbe a nga tsakangi na. leswi vulaka ku swi va swi nga ri kahle ku va hi susumeta mpingu lowu hinkwawo hi wu yisa ka mfumo kumbe ka maphorisa hi ndlela yaleyo. Hi ku a mi ta ku phorisa a endla yini i ta swi tiva ku phete namuntlha i na xibamu i ya duvula nsati na. Ya se loko ka hetsela ni kha ni la nghenisa n'wana mhani la mi n'wina mi ri yini mi ri ku fanele ku ndliwa yini tanihi xitshunxo xa ku hi minkarhi leyi un'wana na un'wana a tsakaka na vo va lava va khumbekaka ka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu va hetelela va tikuma va ponini va tsakini. Leswi swi nga ta tsakisa mi twa ku swi ta sungula na hi ku loko hi tshamini hi vavanuna kumbe hina vavanuna loko hi dyondzisa vana va hina va xinuna i ku a hi va dyondziseni ku vanhu va ringana hi vuxitwi a ni ta swi vula njhani ti-feelings leti i ti twa ku tanihi n'wanuna na n'wansati wa titwa. Xikombiso loko ku ri ke ni mina na biwa hi ku ve ri ni tshama ni foneliwa hi Pet Kalanga i ku i na matimba mara yena u fonela Khensani ni tshama ni n'wi bananga ma twisisa. Se loko ho kurisa vana va hina kumbe na vo papa na vo boti lava nga na nsati va twisisa ku leswi we i swi twaku hi leswi na yena a swi twaku loko u n'wi endlela kumbe loko u n'wi hleketelela. Se swi ta endla ku na loko a hleketa ku okay mhani lava na n'wi ba mara mitolo ni endle yini why a nga ni bangi loko ho sungula kwalaha ku matitwelo ma hina hinkwawo ma fana se hinkwenu a hi ringeteni ku controla makwatelo kumbe matitwelo ma hina ta nga hi swo swi nga ta hi pfuna hi ku hinkwenu swi twi hi na swona. And loko ku ri ke ni mina ni dlayiweliwa hi ku ni foneriwe hi Khalanga ende swi endleka ya kha a fonela van'wana lama mhini nga kona a nga ha ni hloniphi mara hi ku a ni na matimba yo ku n'wi tlhavetela kumbe yo n'wi ba a ni endli nchumu ende swi twi swa fana swa ku n'wanuna kumbe n'wansati a swi vuli nchumu. Na mi twisisa
Inkomo seswamena Kensi 0860002543 nongona kwa Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM emitwenini un'wana wa xisati ni mpfulele n'wina sweswi nkarhi wa n'wina sweswi wa ku mitana matlhelo lama ku na n'we ko tala ka n'we tinhlayihlayi ti komba tani ku vo tala va n'we hi n'we va twisiwa ku vava se na timinete ta nhungula leti ninge na ku twa n'we va xisati hi nga si tlhela ka va xinuna hi loko hi twa miyovu yi ta tlhela ka va xinuna hi va nyika nkarhi va vulavula tlhelo ra vona ivi va vulavulela na n'wina swi twa li nga ri ntiyiso kasi a hi ntiyiso leswi nga xiswona hi leswi n'we mi nge le ku hlanganeni na swona hi ndlela yaleyo se nomboro yaleya 086 000 2543 hi ndlela yaleyo loko vuya mahungu na misava ya awura yan'we hi bula na MEC Susan Violet Mathe tanihi MEC wa timhaka ta vutleketli na nhlayiseko wa vaaki ya Limpopo kasi hi ta tlhela hi bula na MEC Jackie Masiye kusuka eka ndhawu leyi fanaka eMpumalanga se a hi ku tumingiseriwa me 0860002543 hi twa n'we va xisati ngopfu sweswi ku twa ku n'we angula mi ku yini loko hi kha hi vulavula hi timhaka leti ta ku veri tinhlayanhlaya ti komba sweswi ku hi nguva kumbe nkarhi lowu wa paseka na minkarhi leyi ku va ku ri na mphetsamphesa minkarhi ya mikitsikitsi hi laha vanhu va hetelaka va tikuma tinhlayanhlaya leti ka ti tlakuka un'wana wa xisati hi loyi ni hlekani hayi kutsati njhani sesi wa mina hi pfukile minjhani n'we hi pfukile ni kombela ku va sikala vito inkomo mina n'wana ka hina loyi a tekiwaka hi buti wun'wana so n'wana ka hina i kumeke a khome foni ya yena a n'wi lomba ku ra foni se n'wana ka hina a kuma tifoto eka foni ya wanuna i kwatile i rhange hi vuya kaya ni na vana i na muti leswi endlisa ku yini loko swi ri so leswi endla njhani a ni mi twisi kasi mo ni vutisa me ni rimile ku hi hlamuseleni ni le ku mi hlamuseleni ni twa mi ku hi swi endla njhani mi miyela ku ku hweyi se a ni ka radio ku miyeli mani wansati a nga tirhi ku tirha wanuna i na muti wanuna yi apulayele ntirho kun'wana i tirha kona se sweswi i ri a nge he vuya kaya hikuva wansati i nghena tifonini ta yena ene wansati i lombe foni a la ku fona wanuna a n'wi nyika every day loko a ri kona u endlisa sweswo a nga ha tirhela kaya i tirhela kun'wana se swi endlisa ku yini loko wanuna a ri me ni nge he vuyi la kaya vhele se no famba mi ta sala mi swi vona wansati a nga tirhi i na vana muti swi endlisa ku yini loko swi ri so ni mi twile nga ri mara mi khome yin'wana tlhelo kambe ni mi twile leswi mi vulaka swona kambe rero tlhelo mi ri kandziyaka a hi ro ngopfu leri hi nga ka rona rero hi vulavula hi madzolonga swi a hi vulavula hi lava tsandzekaka ku sapota miti kumbe lava tsutsumaka miti ya vona kambe a hi amukeleli n'wana mi yingiseri hi loyi ni hlekani mi amukerile mani a ka ha ri na munhu la 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yaleyo lani a ku na mi nge ni vutisi xivutiso la hi langutela ku n'we mi tatana na mhaka ma xi vona na ha ri na timinete ta mune leti ni lava ku twa tlhelo ra n'wina ra mhaka ka nomboro yale ya ntolovelo ya 0860002543 hi le xiyimo vulavisisi byi komba sweswo ku veri tinhlayanhlaya hi minkarhi leyi ya mikitsikitsi ya mphensamphensa ya ku va vanhu va fanele va tsaka va hetelela xiyimo xi tika kumbe xiyimo xi hetelela xi va hi ndlela yaleyo n'wina mi ri yini un'wana hi loyi i nhlekani mani tlhelo ta vona a hi mani mpfukeni hi pfukele hi ngo vona mani hi pfukeni a Kensi swi tisa ngopfu ku vava ku va ku minkarhi yo tala ku vulavuriwa hi madzolonga va ku vanhu va xisati va xanisiwa na vavanuna va karhi va xanisiwa xin'wana lexi endlekaka loko n'wanuna o va a kha a nga tirhi vavasati vo tala va teka advantage eka n'wanuna loyi a nga tirhiki va nga endla swilo va pulana ku u la ku ya kwini vavasatikuloni a nga leli nuna wa yena obviously loko a vuya n'wanuna loyi a ka va nga tsakangi number 2 loko n'wanuna kha nga tirhi leswi ku n'wi xaveli foni u la ku n'wi controla na foni ya yena hi la ku nghena a tifonini hi la ku cheka ku u foneriwa hi va mani hi la ku cheka ku u bula na vo mani ende leswi nga ri ku na nkoka ku hi fanele hi swi endla tanihiloko hi kha hi la ku aka ndyangu mi lava yini a fonini ya munhu mi ya hlangana leswi mi lavaka mi swi searchaka a fonini ivi se kusuka madzolonga ku sungula ku lwiwa
maswana ku ve ku na xiphiqo ke ku ya nghena fonini ya munhu a ni munhu wa mina ni la ku vona ku a ku na swirhende swi nge le ku dyiweni ni vula swi Phete ku hava munhu wa 100% la misaveni a va kona so loko hi khe hi swi tiva ku a nga kona munhu loyi a nga 100% a hi mekeni sure ku hi nga search leswi hi nge tshamaku hi swi vona ende hi nga search leswi nga tumbela once hi search leswi nga tumbela ku vulavula ntiyiso yi ta suka ende loko se yi suka a yi nga ha chayi kahle se ku ya ku kombetelaniweni ku ve ri va hlupha n'wanuna luya wa hlupha swi ku teka swi ku chekala ende swin'wana hi hina vavasati hi swi sungulaka va phete loko n'wanuna a teka n'wansati u va a kha a tirha u endla timfanelo hinkwato loko sweswi n'wina mi hlomisa xinhwanyetani xi ta emutini wa n'wina mi va mi kha mi tirha mi xi endlela timfanelo mi fika mi n'wi yisa exikolweni hikuva mu n'wi kuma a kha a nga tirhi bophete mu n'wi kuma a nga hetangi xikolo loko mu n'wi kuma a nga hetangi xikolo mu n'wi yisa exikolweni makusati wa mina a yi a dyondza xikolo mina ni lava munhu loyi a nga dyondza loko a heta ku dyondza xikolo a pasa a kuma ntirho a mi tshika a ku na madzolonga kwalano mi hleketa mali ya n'wina bophete leyi mi nga yi tirhisa ku dyondzisa munhu loyi ya xikolo or na hambi a nga mi tshikangi loko a vuya la kaya se mi sungula ka a fika a dyondza a va le henhla leyi a henhla ka n'wina loko a vo mali ya n'wina leyi mi holaka yi nghena ka 5 ka leyi yena a holaka yona loko se a fika la kaya a ku yena a nga phikizani na vanhu va muholo wa le hansi obvious madzolonga ma sungula kwalano na vana va sungula va swi tiva ku papa a va holi mali yo ringana na ya mhani hi vona va holaka mali ya le henhla swi komba ku mhani la kaya hi vo va endla ku xin'wana na xin'wana ku veke loyi a hole mali ya xiyimo xe le henhla hi mhaka ya xipeni wa n'wina lowu mi nga n'wi yisa exikolweni madzolonga ma tala ku sukela kwalano so hina vo tala hi swi languta hi ku hey vavasati va abusiwa ina va abusiwa vavasati ende sweswo is totally wrong a swi kahle mara a hi languteni xivangelo ku swi suka kwihi van'wani vavanuna okay vo va violent hi vuvona hi leswi va nga xiswona mara loko mi hlayisi munhu bophete mi n'wi hlayisa mu yisa exikolweni loko se a vuya exikolweni se a sungula ku va boso la kaya n'wina mi nga ha ri hi nchumu a swi nandziha xin'wana lexi endla kambe loko a va boso a swo vula ntsena ku swi vula ku kumbexani tindlela ta hina ta ha fambi tlhelo rin'we se swantswa ti hambanile ya a ni un'wana u ta ku ni nge fambi laha hi le mutini wa mina ni nge fambi a ni nge hela a mi twisa ku va kha a tshama kwalano ende loko se a kha a tirha mitirho leyi ya xiyimo xa le henhla u ta pfa a famba a ya kwalomu sometimes I'm late sometimes ni ta senderiwa ximesejana ku today I'm weak ende tanihi n'wanuna mi fila njhani a mi fili kahle a mi fili kahle msava ni khensile wa mina inkomo enkomo tata khensa henhla ka nhloko awara yan'we hi la mahungu ya misava na vonge n'wami n'wana ti maluleke mankos hleka vonge avuxeni na swi fambini no a swi ntsandzi swa vonge ni zamini va ka hina ku vulavula na vonge swi yarile enzo loko va ku bye va ku hi khensile vonge hendle va ku spoon down hina hi la ku vutisa ku leswi n'wana good friday ni ke mi ya dyela kwihi tsutsumini vonge ko mun'wana timali kambe mi ta ri khensini mahungu ya misava ya awara ya kumbe ha hlamulana phesa nteka kambe swi ri tani inkombo timinete ntsena ku bile awara ya 13 ndaku ya bula na MAC Susan Violet Mathe sweswi kambe ke ni nga swi bula na vona yiva ni sungula ni nyiketa tin'wana ta voice note leti mi nga rhumela hi ndlela yaleyo hi twa ku n'wangulo wa n'we wu ri yini eka timhaka leti hi nga bula ha toho eka kumbe ka nhlekani lowu a hi sunguleni wo sungula hi twa ku yena u ri yini hi ndlela leyi ahi vahaxi lexi ni nga xi vulaku hi ku komisa madzolonga ma vangiwa hi ririmi ku tsandzeka ku vulavula ku tsandzeka ku hlawula marito ku lama ma fanela ku munhu ni n'wi byela or a ma fanelanga na mhaka ya ku loko vanhu va kha va hanya un'wana a ri kule un'wana a ri kule a swi talangi munhu a vona swihoxo swa munhu un'wana mara loko se vanhu va hlangana hi laha se munhu a kota ku vona swihoxo leswiya na leswiya ivi a tsandzeka ku vulavula se kusuka madzolonga vanhu a va dyondzi ku control-a ririmi ra vona va tiva leswi swi nga fanela ku va swi vula ka munhu un'wana ta vona madzolonga ma nge kona va tlhela va dyondza ku tshembeka ka vanhu va vona komo maxi hi xewetile Buthpret na muhumelerisi ka munghana lonene MFM Makomandlela ya hi twa hle ku mhaka
ya madzolonga i nkarhi wo paseka, i nkarhi wo va busy ku ri swi vangwa ngopfu ni yini. Hi mavonele ma mina a ni ta ku swi vangiwa ngopfu na ku vanhu vambirhi lava rhandzanaka va nkarhi wun'wanyana kuma ku busy ku na mitlangu kwini, un'wana riperini, un'wana leta ku vuya, lowun'wana a fika a hlamula un'wana swo ka swi nga yangi hi kona sweswo. Swin'wanyana mi kuma swa ku ri i vusweti bya le mutini, i makhisimusi, ma-Good Friday malava vana va ha pahla va hava yini, u twa lowun'wana ku loko a ni nga tekiwangi wena ni nga ta swi vona leswiwani yi suka kwalaya se n'wina rhwala xilo a faya un'wanyana kwala kumbe wa xisati or wa xinuna. Se hi swona sweswo ri marito man'wana ma vulavulele ka vanhu vambirhi swi fikelela kwalaho kahle kahle. Nhlikani Botpet mavo mhaka leyi ya madzolonga leyi na hina nkarhi wun'wanyana na vanuna hi na ku hoxa xandla hi ndlela leyi mi kuma ku mina ni le ka distance relationship mina a ni kumeki kaya Madam va kumeka kaya loko va kumeka kaya me ni vhe ni teka leya swa ku ingaku ni lava ku hanya xikhale swa ku ni nga ku hava na tifoni a ku na nchumu a ni communicate a ni endli next ma yi vona no decide mina loko tiko Friday no teka movha or ni khandziya bazi ni muka ni ya kaya ni kuma ku hi nkarhi walowo maybe ku na xikhongelo xa ku chayisa hi vo ma 10 11 a hinkwaswo va nga ta ni byela ku vona va ya kerekeni va ta vuya hi 11 maybe va fika va rhambiwa maybe vo makhelwani va ku a hi fambeni kerekeni hi ta vuya hi 11 mina ni fika kaya hi 10 n'wansati ta fika hi 11 se ni kwatini ni nga hleketi na ku n'wansati huma kerekeni. Communication ya laveka a hi tidyondziseni ku fonela vavasati va hina na loko munhu a suka joni a fona a vula ku ni le ku vuyeni n'wansati a nga jumiwi inkomu. Whether i vujuma swi ku yini hikuva a vo wa juma sweswo mingisero mugana rona FM mani ya ka MEC va tikomba va ri na ntirho wo tala ngopfu ku hela loko ka vhiki a se a ni va naveli ku hela loko ka vhiki na swi tiva ku yar va ya hala va vuya va ya hala sweswi a khale ngopfu ni va voni ka TV va ri a nail sweswiwani hambi ve le kwihi kama hi va amukele ni kota ku bula na vona hi ndlela le i MEC Susani Violet Mathe. MEC nhlekani mi amukeleni ka mugana rona FM. Inhlekani lonene Botpet na vayingiseri hinkwavo va Afrika wa vulavula. A khensa swinene MEC i nkarhi luwa wa mphensa lowu ni tshemba n'wina tanihi ndzawulo ku na leswi mi nga swi kunguhata ku fika sweswi mi le ku voneni ka yini MEC? Ku fika sweswi mahashari ku voneni ka nkhuluko wa timovha lowu fambaka kahle a hi siva na swiviko swo hundza ka vanhu misaveni timovha ti famba kahle tanihi laha mi nga vula mi ku Andronade Plaza nampundzu tolo nakona ni sungule Amoria nampundzu ku vona leti a ti sungula ku nghena Amoria timovha se mimovha yi le ku khulukeni kahle hina hi ri ndzawulo hina tipulani ti hi nga tiveka na ku endla ku nkarhi lowu wa ma-Good Friday vanhu va fika lomu va yaka kona va hlayisekile kambe tithulusi hinkwato ta hina Botpet hi tikongomise ngopfu ka R71 hikuva R71 loko mi ta yi tsundzuka kahle yi fika Polokwane ya fika a Kruger National Park kambe yi hundza hi le ka tikereke timbirhi leti sweswi hi mpfhuka ku va na malembe ya 5 a va nga si tshama va ta tlangela ti-Good Friday ka malembe lama hinkwako ni nga mahlaya ya 5 handle ka n'wana ka lembe leyi nga hela va nga tlangela September ntsena se nkhuluko wa mimovha yi tele Botpet se loko mi nga mi languta ka vatirhi van'wana va lulame ku fika kwihi ku van'wana va kombisa timhaka ta ku ongeti na voho va fika kun'wana va tsandzeka ku tirha ivi timovha ti kuma se ti kha ti tlimbana hinkwato ti famba ti ya tlhelo rin'we kuve ku na tin'wana a ti fanele ti ya tlhelo lerin'wana a ta ha koti ku famba. Hi tlhelo ra maphorisa ya tindlela Botpet hi ready swinene na lava va RTMC va national va hi rhumele 120 wa vona ku ta va ta tatisela va hi nga na vona la province mavhiki mambirhi lama nga hela na ku hlanganisa kumbe ku amukela ma-traffic officers lamantshwa lama ya huma ku college ya 147 hinkwavo vanhu lava va ta va va tirha ndhawu yin'we va karhi mamutira tindlela to fana na R71 N1 R81 R36 teta hi ti tiva ku ti nga na nghozi na va N11 hi ku pfunana na hina ngopfungopfu na ma-traffic ya timasipala va ta va ri ku hi pfuneni na vona so hi ready swinene ku va hi ya hlangana na xiyimo hi nga xi langutela sweswi xa Good Friday.
minkarhi leyiwani ya paseka ka vula hambi sweswi tinhlayonhlayo ti nga tala ku ya hi laha mi nga ti xaxameta hi kota vatirhi va swe le magondweni MEC swi nga endleka va nge swi koti ku va ndhawu yin'wana na yin'wana hi nkarhi wun'wana na wun'wana kambe xivutiso ku ta va ku miri yini ka rixaka hi ku angarhela hi ku onge ti swin'wana swa swiphiqo leswi hi hlanganaka na swolo magondweni swi vanga hi vuyada bya hina tanihi vachayeri swi vanga hi vuyada bya hina tanihi vakhandziyi tanihi vafambi va milenge. Inkomu that's why ni ku hi targete ngopfu patu ra R71 Botsfort ku ya hi tinhlayonhlayo leyi hi nga va na tona hi van'wini va mhala hi va December holidays vanhu vo tala vo famba hi milenge va chayise ngopfu kusuka le paledi u ehla u ya fika va boy na sweswi ni vulavula ku na n'wina a ri heli siku kumbe mambirhi ku nga chayisiwa munhu wo famba hi milenge so hi ri ka vafambi va milenge hinkwavo ka vona loko mi languta patu ra R71 because it's a national road a ri na timaka ta ku maka ku vanhu va famba lava va fambaka a ti talanga no ti koho so a va make sure loko va tsemakanya mapatu a va tsemakanya tindhawu leti ti nga endleriwa ku va tsemakanya loko va famba hi milenge vakhandziyi va ti-taxi kumbe va mimovha hinkwayo hi ku angarhela loko u khandziye movha wa munhu swi tivi ku u na lunghelo loko u nga n'wi byela ku u nga tsutsumi na n'wina mi khandziyisaku vanhu mi swi tiva ku vutomi bya vanhu lava mi nga va khandziyisa ndzi ka movha ya n'wina byi le mavokweni ya vona na swipidi leswi va tsutsumaka swona a swi amukelekangi Botsfort hi na haleli Limpopo futhi hi na badi ra ku vanhu va tsutsuma ngopfu kona ntikulu wo endleka yini a hi khale ka ha ku khoma un'wana ku famba 202 kilometers per hour a hi vona ku a yi tshamisekangi loko o tshika ti kuma wili u pona ku va masingita ya Xikwembu se hi ri ka vachayeri hinkwavo vafambi va milenge na hinkwerhu hina va nga yi khandziyisa a hi mekeni sure ku vutihlamuleri vuhlayiseki bya n'wina byi le mavokweni ya n'wina a byi le ka department a na byi le ka maphorisa maphorisa ra wena hi wexe a hi cinceni gerenyana katsongo MEC hi languta ka miganga hi ku angarhela tanihi sweswi handle ka swa le magondweni mi tlhe mi langutana na timhaka ta vuhlayiseki hi ku angarhela ka vaaki exifundzeni mi nga tsundzuxa yini hi minkarhi leyi ngopfungopfu loko hi languta ku van'wani va ri i minkarhi leyi na timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu ti tlakukaku loko se swi kha swi swa paseka swi kha swi nga fambi kahle kumbe swi kha swi famba kahle mi nga tsundzuxa mi ku yini MEC? leswi hi nga swi tsundzuxaku swo hi nga swi vaakatiko swa Botsfort i ku na tona timhaka ta GBVF loko mi ti languta a to sungula xitarateni ti sungula ndzeni ka kamara la vanhu vambirhi va nga kona laha hi nga ta hi nga swi koti ku rhumela maphorisa kona kambe loko swi karhi swi endleka hi kombela vaakatiko va ripota ku swilo leswi hi ta kota ku swi hunguta loko u pota case like van'wani va pota ti-case mundzuku ku fanele va khoto va ya fika va ku na withdraw leswiya swo endla ku madzolonga ya karhi ya angarhela se lava va nga ta va tsake ngopfu kumbe va kwate ngopfu a hi fikeni timhaka ta ku teka nawu wu veka mavokweni ya hina loko munhu u nga ha n'wi tsakelani mo hambana a ku na problem u tlhela ku ta n'wi ba kumbe u ta n'wi dlaya swi fanele swi nga le ku endlekeni na ti-rape leti nga koho vatswari a hi hlayiseni vana va hina va le ku pfinyiweni le tikhefini a ti-spaza shops vana va hina va le ku pfinyiweni u karhi va ya ku xaveni wena u ta ku n'wana u n'wi rhume ku xaveni loko u vuyi u nga n'wi languti vana va le ku rapiweni Botsfort and a swiphaza shop na sweswi na case leyi xin'wana ya xiphaza shop n'wana a nga rapiwa. Rito ra n'wina ro hetisela ka rixaka mi ri yini ka vona MEC? Hi va navelela Easter holiday leyinene a va yi va hlayiseka lava nga ta tlhela va tlhelela majoni la ta va vona hinkwavo va tlhelela joni va ya ku tirheni hina hi salaka hale makaya na hina hi sala hi hlayisekile. MEC hayi ma langutana na ku hela ka vhiki ko tika swinene hi mi navelela mikateko Xikwembu xi mi nyiki matimba mi kota ku tirha hi ku hi teka ku hela loko ka vhiki ka paseka ku tiya ku engeta inkomu sweswo mi yingisela minkarhi lona FM lava hi bula na vona MEC lava va langutanaka na timhaka ta vuhlayiseki bya vaaki na timhaka ta vutleketli a Limpopo MEC Susani Violet Mathe hi vo hi bula na vona eka nhlekani lowu ku nga ri khale loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi leti hi nga ta tiseriwa tona hi sesi Lilian Hlabangwani hi ta va se kha hi languta hi bula na MEC Jackie Masiye kusuka Mpumalanga kambe hi nga se endla tani n'wina mi vona ongeti hi nga hunda njhani kambe mani kambe liya ku na nqambi yin'wani ya yi nga yimbelela risimu rako ra ri vulavula hi timhaka ta ku ntshava leyi ntandlula kanjhani mufambisi va xitici va fanele va ni cincela vuhumeleri tinsimu leti a nga ti tivi loko disambitsi loko ni ku tani kambe hambiswiritano a hi ku timingiselo wa mina hi nga huma njhani ka xiyimo lexiwani ntshava leyi ni ta gonya njhani ka yona kambe hi nga se teka riqingho rorolero a hi sunguli hi hunda hi laha
xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na khalanga Pet Matebula hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani na khalanga Pet Matebula. Sasa mingisera mgana lona FM na kwa Afrika wa vulavula mina ni Khalanga Pet Matebula ni n'wana smart wa Jimo wa Xitlango wa Xingirtano wa Xijajana makunele wa Ndandats kambe ai ku tumingisera mbona ngati ta huma njhani ka xiyimo lexi loko ka languta ka timhaka ta vutleketli na timhaka ta nhlayiseko wa hina lomu magondzweni ngopfungopfu loko ku ri na vanhu lava nge le ku chayeleni hi viyada loko ndzi famba ku tlula 200 ya tikhilomitara hi awara rivilo ro chavisa ngopfu rero ro chavisa ai rona ro wisa kepisi rero ro veri susa nhlo na vula loko tshameka a xibebeni a ri wisi kepisi rero ri veri susa nhlo rivilo ro lero se mbona ngati nga huma njhani ka xiyimo xo xolexo hi ku timingisela mina le ka 0860 002543 hi ndlela yaleyo n'wina mi nga kandziyisa rito hi khenseli swinene lava vulavulaka MEC Jackie Masiye hi bula na vona ndzhaku ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi MEC wa timhaka ta nhlayiseko wa vaaki eMpumalanga hi ta va hi kha hi bula na vona hi va hi nyika xifaniso xa ku hi nga langutela yini ngopfu loko hi languta ka tindhawu to fana na N4 loko kongoma le a Libombo hambi ku ri yona R40 leyo ya hala me ni nga mukhanselara kona hala Bushbuckridge hala me ni mukhanselara wa Bushbuckridge hinkwayo ayiwa mhaka kona se a hi ku timingisela mina 0860 002543 ukayelele eka Afrika wa vulavula ku va vanhu va nghena etimhakeni ta mafole na mabyala swi sukela ngopfungopfu aka vunakulori lebyi byi nga va vekiku aka xiyimo xa kahle munhu un'wana na un'wana u fanele a ringeta ku a ti kumbela nakulori loyi a nga ta n'wi byela leswi swi n'wi akaku nakulori loyi a ku hlohletelaka ku dzaha fole a vula leswaku u vonaka u nga tlharihangi hi mhaka ya ku va u nga dzahangi fole u nga dzahi fole kumbe i nga khomangi nyana swimbirhi swinharhu wa ku dlaya a hi hungu ro aka rero i hungu ro ku yisa amavabyini Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Sasa mingisera mgana lona FM komandela 0860 002543 lava hi vulavula nyana ka ntsongo hi timhaka toleto ta vuhlayiseki emagondweni va tivile MEC se loko MEC va vulavurile n'we mi ri yini kambe na rindzele n'wina la ku na munhu ni vurile na loko ni sungula nongonoko lowu ku na munhu a nga teka 250 a tekela munhu hi mhaka ya ku movha a yi na registration a ni fanele ni vutise MEC kambe swo ni mphu loko se ni nga ni vulavula na MEC and a ni swi pikile ku ni ta va vutisa ku se mi ri yini ka maphorisa ya n'wina lama nga la magondweni ngopfungopfu loko hi nga hi languta maphorisa lama nga la magondweni ku na van'wani un'wana a nga tshama ni rhumela xithombe a ku wa vona laha loko ri pela madyambu man'wana na man'wana va ta hala matlhelo ya le tibangini hala va fika va veka mali se mina swi bihe ku fika kwalano i ni kombini na xo xithombe xa kona ni tshava no mi byela ku hi le kwihi mi nga ta va tiva so xiyimo xa muxaka wolowo and loko mi nga mi ndla swilo mi twi nga ra mi le ku voniweni va va kha va mi vona vanhu kambe hi nga tsakela ku twa na n'we mi nge le magondweni n'we mi nge le ku fambeni sweswi mi nga yingisela mi nga va mi ri xibazaneni mi nga va mi ri movheni ya n'wina ya leya manyunyu mi hi byela ku mi le ku hlanganeni na yini kwala magondweni ri ka fambeka hi ndlela yaleyo naswo hi nga tsakela ku swi twa swoswoleswo nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860 002543 kambe leswo tekela vanhu timali va kha va rila mi ku haya ticoco na yini hinkwaswo leswi mi swi endlaku i va ni mi byela a no va mi profita kumbe yini kambe siku rin'wana swi ta mi kuma kama n'wana mi vona swi nga fambi i twa movha ya we yo timovha hinkwato ta muhlovo waleyo ya we fambaka yona a ti tshwi ti-clutch plate ya we yi tshama yi tshwe clutch plate a wu swi tivi swivangelo swa ku yini kambe a hi amukeleni loyi i nhlekani Hi, boss, njhani? papa mina hi pfukini minjhani
Ko. Akens. Na mina na ku vulavula nyana le mapatwini mara le ayova ngopfu hi nkarhi ya mkisikisi leyi problem yi tshama yi ri kona ni tshama ni ri ku yi voneni tanihi van'wamilenge wa kwala mapatwini ngopfungopfu lomu madorobeni Botspat man ni kumeka ku na laha tirobotweni a ni tivi mi ta ni twisa Botspat ku na laha loko movha wu pfaleriwile se robot yi ri red ku na milayeni yin'wana yimbirhi laha yo ringana ku mfambi hi milenge wa hundza Botspat ma hi vona mo so mativa Botspat laha swi vava ngopfu mi kuma ku roboto yi ni pfulerile tanihi mfambi wa milenge ni fana ni hundza ku na movha wu le ku referefiweni ni chuwa Botspat na roboto ze ni pfalela se mi kuma ku roboto yi ni pfalela ka nharhu Botspat hikuva ni ri ku chuhisetiweni lahaya na ngibona utoka ngopfu na Botspat ku na swin'wana mi swi vona ngopfungopfu lava taxi nkarhi wun'wana mi swi vona munhu loyi ku ri ku yima nga tiyimiselanga Botspat mi ya hundza njhani munhu a khandziya accelerator na clutch hi nkarhi wun'we Botspat a ni swi tiva ku xi ya mathekisini mi va zonde ngopfu ni khensile bot ne a ngopfu swona Botspat a hi va mathekisi ngopfu inkombo to mina ketsa inkomo masala la ka bungeni tintswalo a lava ku tikumela nazo cheeseburger small meal hi R29.90 ivi a kavanyetiwa hi mitshovo ya ti-flights ya R30 for one day a nga ha vutisanga Paris ndzi ri bonjour u ri kumile tikiti kambe va n'wi tlurule hi 250 ya luggage loko a ri emoyeni xibolisi yi ku vuyavuyeni hawu se hi loyi u ti chele hi wayini yo tshuka eka swiambalo swakwe swo basa u hakele R30 ya thikiti 250 ya luggage a tlhela a tsakamisa swiambalo swakwe heyi u tlhela ya fika eParis tintswalo enkarhini lowu taka tshemba khwiri ra wena choose happy hi nazo cheeseburger small meal yi vitana R29.90 ntsena eka McDonald's sweswo mingisero mugana lona FM kusele tingani ya kumahlongo makata mahungu emisava kusuka kwarano ntirhi hi la ku bula na MEC Jackie Masiye ni ta tsakela ku loko hi heta ku bula na MEC hi twa kun'we mi ri yini hi timhaka ta ni ta lava ngopfu lava va nga magondweni sweswi n'we mi nga na mbona n'we mi nga tshama kwala backseat mo lungheka mi ta vulavula hi foni yaleyo na mbona n'we mi le ku chayeleni na n'we lunghekani mi ta vulavula hi foni yaleyo mi ta mi byela ku mi le ku voneni ka yini mi le ku hlanganeni na yini kwala mi va ku mi ri koho hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu hi ndlela yeleyo kambe hambiswiritano mingisero mehe a hi koti kwala nga koho nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860 002543 i nomboro leyi nga ta yi tirhisa leswaku hi kota ku twa tlhelo rorolero ra mhaka loko ha ya ka tlhelo ta mahungu ya awara ya mbirhi ni ri tatisiwa hi nomo wa sesi Lilian Hlabangwani ni pfumeleli mingisero wa mina ni tsungula ni ku tsundzuxa ku loko hi ka hi ku ta na mundzuku hi ta va hi ri koho ka hi vulavula hi matimu ya Paseka ku Paseka yi huma kwihi na koho handle ka sweswo hi ta tlhela va ku tiva ku hi fike njhani ka xiyimo lexi xa ku masiku lawa ya nga fani va yime ku lunga dokodela ku va hi bula na vona mundzuku se nga kayeli nongonoko wolowo hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka ku siku leri ro wisa leri i siku ra wisa ra vukhongeri bya Xikreste xana hi ku vona ka n'we mi vona ngeti vukhongeri Afrika-Dzonga byi khomiwa ku ringana ke ku ya hi laha vumbiwa byi ringanyetaka ha koho i swin'wana swa tinhlokomhaka leti nga ta va kha hi bula hi toho mundzuku ka Afrika wa vulavula kambe hambiswiritano hi hafu ku bela awara ya 13 a yeni ka Sigagula hi amukela sesi Lilian Hlabangwani va hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va ya yimise ku yini ya sesi Lili eka Malamulele eka Mila ku ya fika eka Matiriyani Tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba ndlela xikongomelo ka heli duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula u kayele lexi eka Afrika wa vulavula ku va vanhu va nghena etimhakeni ta mafole na mabyala swi sukela ngopfungopfu aka vunakulori lebyi byi nga va vekiku aka xiyimo xa kahle munhu un'wana na un'wana u fanele a ringeta ku a ti kumela nakulori loyi a nga ta n'wi byela leswi swi n'wi akaka nakulori loyi a ku hlohletelaka ku dzaha fole a vula leswaku u vonaka u nga tlharihangi hi mhaka ya ku va u nga dzahangi fole u nga dzahi fole kumbe i nga khomangi nyana swimbirhi swinharhu
wa ku dlaya a hi hungu ro aka rero i hungu ro ku yisa amavabyini. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. xikan'we hi nghena ka huvo yo endla milawu ya le Mpumalanga hi le Mbombela hi amukela MEC Jackie Masia kusuka eka ndzawulo liya ya timhaka ta nhlayiseko wa vaaki hi ndlela leyi la ku languta ku tanihi ndzawulo va lulame ku fika kwihi ku va va korhokela vaaki hi nguva leyi ya Paseka. MEC nhlekani mi amukeli ka Munghana Lonene FM. Nhlekani khalanga ka n'wina na nhlekani ka vayingiseri va Munghana Lonene FM. a khensa swinene MEC ku va mi tinike nkarhi eka nongonoko wa n'wehe lowu tikomba ku ri wa mphensa swinene namuntlha ku va mi bula na hina hi nyikeni xifaniso ni mi vonile le ka thelevhixini mi tikomba ku kha ku yiwa hala na hala a Mpumalanga loko ku kha ku langutiwa ka timhaka ta nguva leyi ya Paseka mi vona yini ku fika sweswi? A suka la tolo holiday swi fambe kahle ku MEC ni kombela ku mi tlhelelanyana ka muhumelerisi hi lunghisa riqingho leri a ri sungulangi kahle hi ta kota ku vona ku hi nga mi kuma kahle ka layini leyi yi nga hi olovelaku hi ndlela yeleyo ku va na vayingiseri va kota ku mitwa ke ni khomeleni MEC ku va hi endle tani kambe nongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tivingiseri wa mina ku kwalaho nga ko u famba njhani hi ndlela yeleyo kambe MEC ta tlhela ka vona sweswinyana hi ringeta ku vona ku kumbexana hi nga va kuma ka layini yo kantswa. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. Loko mo languta vatirhela mfumo va hakela tax ya le henhla ngopfu leyi va nge pay as you earn. It's almost half ya mali leyi mi hakelaka. Budget leyi hi khumba hi ku hambanahambana yi langutisa ku basic education ya nyikiwa mali muni aka budget se yena i va langutele sweswo ku hi ta kuma muholo wa kahle ku ta antswisa yini aka swona. Discrimination hi ku ya hi mhlovo wa vanhu aka timhaka ta leswi tibanga ti treatisaka swona vanhu va ntima. A ma ri na budget mapati lawa ya so patla ri ra ya manyeleti a hi se ra hera province ri prioritize ka ti-plans ta heta 25-26. Vanhu van'wani va ku va fike a health center le Giyani hi 6:30 nampundzu ivi hi 6:30 namadyambu a va pfunekangi va tlherini i mhaka ya ku munhu loyi a pfuna vayimani a ku ri munhu wun'we dyambu leriya hinkwaro. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makomba ndlela ungayelelesi eka Afrika wa vulavula. Nkarhi wa mina wu pfumelela ku hi gimeta kwala kambe hambiswiritani khenseli swinene ku va hi kote ku bula 30 wa timinete leti vonaka ti tele loko ha vulavula hi toho kambe loko se mi kha mi vulavula ti ve tintsongo swinene ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina Prof. Khalanga hi ta vulavula hi ku famba ka nkarhi mina byona vuxokoxoko bya mina ni twa ni tsakile namuntlha hi ku khale ni kha ni nyika mavonelo ka ti-TV ka ti-radio stations tin'wana laha ni pa ni ti lumaluma ririmi ni nga swi koti ku vulavula hi Xisuthu kumbe swin'wana se sweswi ni ta kota ku dyondzisa rixaka ra ka hina hi ririmi leri va ri twisisaka hambiloko va swin'wana swi lahlekanyana ni khensile Khalanga. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ni kombela mingisero wa mina ku va hi kavanyete mbulavurisano wa hina na MEC kambe sweswi tikomba se hi ri ka layini ya kahle leyi nga ta kota ku va hi twanana na vona hi ndlela leyi MEC Jackie Masia lava langutaka ka timhaka ta vuhlayiseki bya vaaki exifundzeni xa Mpumalanga hi ndlela leyi. MEC a hi seni mahlweni ni nyikeni xifaniso xa leswi mi nge le ku swi voneni a ma ha kombisa ku sukusela tolo ivi riqingho ri yi tsema. Ya a ni khensa ngopfu muhaxi ku nyiketa nkarhi lowu futhi since tolo hi nga yimisa campaign leyi ya Easter holiday safety Easter holiday campaign hi tirhe kahle swinene mahungu laha hi kavanyetaka leswi hi nga tsema ka riqingho ni kuma viko leyi nga ri kahle ku le Belfast ku ve na timovha tinharhu ta ti-Fidel la tingoma ti nga chayisana ku va ku vanhu va ntsevu va luza vutomi kwana kwalano i mhangu leyi hetaka ku endleka sweswi swi khomisa tingana ngopfu swilo leswi nga swi langutelangi ku nga Department of Community Safety Security ya Mpumalanga. However ni la ku kombisa ku
migingoriko ya ti-safety Easter holiday ya famba kahle swinene handle ka xiviko lexi ni hetaka ku xi yimisa sweswi ka Munghana Lonene swa famba kahle huma border sweswi hinkwaswo a Libombo border post hinkwaswo swa famba kahle timovha traffic flow kahle la tindleleni kombela ku hambi wo endla yini ku nga department ya community safety ya vuhlayiseki responsibility leyikulu ku kula ku ikhomisana hina na vatirhisi va tindlela va mapatu lava fambaka hi milenge na lava va chayelaka timovha ku va teka responsibility ku safety leyi ya hina hinkwavo because ti-crashes leti ti endlekaka ku luzeka or vutomi bya vanhu lava hi vulavulaka hi vona a hi timovha i vanhu ku loko ku va na accident vanhu lava limalaka ngopfu a movha wa yi lunghisa wa yi kota ku yi xava mara munhu a wu nge koti ku wu xava and swi affecta na ti-family back home so hi kombela ku khomisana na vona mara generally swa ha famba kahle handle ka xiviko lexi ni nga xi yimbisa Muhaxi. So loko xiviko xi tetani MEC mi tsundzuxa kwini ka rixaka ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku swin'wana swa tinghozi leti ti talaka ku va kona magondweni ku va ku ri swihoxohoxo swa hina tanihi vachayeri kumbe tanihi vafambi va milenge sweswo hi khongeta ngopfu hi kombela ka vona ngopfu ku a va khomisani na hina because a hi nge endli swilo swimbirhi hi nkarhi wun'we loko u karhi u fambisa movha u driver movha or u chayela movha u nge ni byala or u nge teki u na swin'wana swo swi ta ku endla ku u nga vi right a miehleketweni ya n'wina so loko u endla leswo driver movha u va kahle loko u vona ku se u tekatekile mabodlela mambirhi manharhu hambi rin'we tshama u nga drive movha or u tshama ku loko u famba u ri one tshama kaya ho kombela ku a va khomisani na hina a swiviko leswi swi humelelaka a swi hi tsakisi ngopfu ku nga department so hi kombela ku responsibility ya a ku ve ya hina hinkwerhu ku hi kota ku khomisana ku hi kota ku hunguta tinghozi ku hunguta ti-fatalities na ti-crashes leti endlekaka la mapatwini ya hina particular a hi vulavuleli Mpumalanga ntsena hi vulavulela South Africa hinkwayo because vanhu vo tala Muhaxi ta tsundzuka va ya ka ti-pilgrimage ta vona lava khongelaka kona va ya kwini hi lava va famba va hlayisekile va vuya va hlayisekile futhi loko ku fika Monday ku nga vi na swiviko ku a ya ha tsakangi a ya ha tlangelangi ti-holiday Easter holiday leti kahle ku la ku se hi ya famba ku na ku lahla kwini hi swilo leswi hi nga swi laveki ku a hi tekeli responsibility a vafundhisi na vona a va kombela ku a va loko va endla ti-sermon ta vona a va chumayeli hi ku hinkwerhu va vulavula hi ti-voice to hambana mara message yin'we Muhaxi. Loko hi kha hi languta hi kutani mi nga ku yini ka hi tlhelo ra timhaka ta vatirhi maphorisa ya swe le magondzweni mi vona mi ri na nhlayo yo kenela ku yi nga kota ku languta mapatu lama kumbe tindhawu leti mi vonaka onge i tindhawu to tika swinene ni xikombiso N4 yaleyo kumbe R40 sweswo a nhlayo ina yona ngopfu because hi assemblishe hi hlanganise hinkwavo lava tirhaka hi safety particularly law enforcement agents ta hina BSAPs va kona traffic officers ta department traffic officers ta va masipala hinkwavo la Mpumalanga we have staff xa kahle ku hi kota ku tirha 24 hours hi nga va veka la magondweni ya tindleleni ta hina ku va langutisana na swiyimo swo fana a message leyi va nyikaka wona loko munhu va nkuma ku a nga chayeli kahle i tshova milawu ya le ndleleni ku vula ku na movha futhi le kuma ku a yi road weight a yi fanelanga yi va ndleleni va nga teki swin'wana na ticoco na yini a va hambani na swona leswo va ta hi limalela a va tisekisi ku hinkwaswo leswi swi famba hi ndlela munhu a va n'wi tsali thikithi loyi a fanelaka ku a khomiwa a ya pfaleliwa xitokisini i ta vonana na magistrate a va n'wi charge va endla swilo swo fana na leswo because loko ku
wa n'wi tiva kumbe i munghana wa wena u n'wi tshika hi tayera ra movha or vhilwa ra movha leri a ri kahle loko a fika le ri buluka movha yi affecta vanhu vo tala la ndleleni hikusa yi causa accident hi mhaka yaleyo or movha yi na mabriki then ma vulavula mu ku cold drink loko i fa yi ya mahlweni movha leyi u kuma ku se yi endle accident so cold drink leyi a ya ha ku pfunanga ene loko u kuma u teka ti-cold drink to fana na u endla swilo swo fana leswi swa ti-cold drink a ku na ndlela yin'wana vhele u ya kona u ya ku pfaleliweni mhaxi a hi cinceni gere MEC hi sukanyana kantsongo emagondweni hi nghena lomu mindyangwini emitini madzolonga ku ya hi rimbewu MEC i xiphiqo xikulu Afrika-Dzonga ni tshemba ku na le Mpumalanga i xiphiqo xoxolexo swi nga leswi tanihi ndzawulo mi vona ngeti hi nga huma njhani ka xiyimo xoxolexo nako miri yini hi nkarhi lowu wa nguva leyi ya paseka hi ku minkarhi ya ku tala va ri tinhlayanhlayi hi minkarhi leyi ta tlakuka ta vanhu lava xanisanaka tanihi ku ya hi rimbewu hi ndlela leyi se tanihi Mpumalanga mi ri xiyimo xa n'wina mi ta xi lawula njhani kwalano hi le ku tirheni na swona muhaxi mi ta tsundzuka hambi president Ramaphosa it's a second pandemic GBV, gender-based violence, it's second pandemic because it's difficult also to police that because yi endla ku vanhu lava va swi endla le emindyangwini va tshamaka kona va karhi va tsakile loko va hetelela ku tsaka loko se va abusana va endla swilo swo hambana na swona leswi so hi khomisana ku a va humeli handle lava va abusekaku va ta ka maphorisa va ta ka swiyenge leswi pfunaka hi ndlela yo fana na maphorisa na swiyenge swin'wanyana va humela rivaleni ku swilo swa fana leswi na lava va ti-breadwinners u kuma ku munhu i endle swilo swo fana na leswi vulavula swona swa ti-gender based violence or a endla swin'wanyana swo hambana na nawu va ku nge n'wi khomisi because wa provider la kaya so loko n'wi khomisa yi ta safara a swi heli swilo swo fana leswi or loko va swi vona va ku no a yi vulavuriwi la kaya mhaka leyi a mhaka leyi a ya ha vulavuriwi la kaya loko za yi humela yi endleka a va yisi ka nawu hi wona lowu nga ta yi teka u yi fambisa mahlweni ku va tshama na yona kaya va ku no i papankulu i papantsongo loyi ku la ku hi vulavula kaya so hi vulavula na tifamily mindyangu hinkwayo na community hinkwayo la Afrika-Dzonga na la Mpumalanga ku a hi swi humeseni erivaleni hi kota ku lwana na swona because leswi vonaka nga ku swi ya mahlweni hi ku hava fihla lava endlaka swilo swo fana na leswi manje hi kombela ku a va humeli valeni ku te nawu ta teka ndlela a ndzima ya wona u ku munhu loko a endle swilo swo fana na leswi we must able to arrest a few lava nga so called high profile lava endla swilo swo fana na leswi for civic education swi ta hi pfuna ngopfu mhaxi MEC mi hetsela mi ku yini ka vaaki swilo leswi mi nga mfambi mi nga swi vulangi hi nkarhi lowu wa ku kongomana ka paseka na khensa mhaxi hi swi vulavula hinkwaswo but leswi nga hi nge tshiki ku swi vulavula hi nge humuli ku swi vulavula ku a hi chayeleni kahle la magondzweni hi fambisa timovha ta hina ti va roadworthy hi va na Easter holiday yo saseka hi tshama la ya ku kona ku khongeleni tikerekeni na la hi hlanganaka kona as families and also the friends na ti-visitors leti humaku ka tin'wanyana ti-province na la handle ka South Africa va taku South Africa hi kombela ku va hlayiseka na hina hi va hlayisa kahle ku se loko va ta lana va ta ku investeni loko va investa in the process ku pfuleka ti-opportunity ta mintirho mhaxi so hi kombela ku hi yindzisa marito lawa ku ka va tshami hinkwavo va Afrika-Dzonga na Mpumalanga specifically ku hi kombela ku a va hlayiseki ti-tourist ta hina na hina hinkwerhu hi va responsible loko hi tsaka a hi tsakeni kambe hi karhi hi tshame a kaya hi nga ngheni timovheni hi chayela ku ve hi swi tiva ku se hi tsake ngopfu mhaxi MEC khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta
amen ni khense ngopfu mashe enkomo valava hi bula na vona muyingiselo munghana lona FM MEC Jackie Masie va suka ka timhaka ta nhlayiso ko vaaki eMpumalanga kha hi bula na vona va kha hi hlamusela va hi nyika xifaniso xa kahle xa hi laha va nga lungheka kona tanihi hi xifundza ku langutana na timhaka leti ta ku vona ku nguva leyi ya paseka yi famba khwatsi mahungu yo biha ya lama ya ku se vanhu va ntsevu va hundzile misaveni hala handlenyana ka Belfast hikokwalaho ka ku va ku ri na timovha tinharhu leti ti nga khumbeka eka nghozi hi ndlela yeleyo swin'wana swa leswi kumbexani hi nga vulaka ku a swi se vuriwa kun'wana a swi se vuriwa kun'wana swa ha vuriwa kwala ka Munghana Lonene FM hi laha swi tiveka kona hi ku hina hi tivisiwe hi mani hi MEC hi ndlela leyo a ku na xitichi na xin'we xi swi tivaka tiveka kwala se wu nga yingisela Munghana Lonene FM hi wu nga sungula ku swi twa ku ku ve na xiyimo xo ka xi nga tsakisi hi ndlela yaleyo halaya a Mashado Toll Plaza a Mpumalanga se ku tikomba ku ri na mpfula leswi vulaka ku na sweswo swi hoxa xandla eka timhaka ta hi ndlela leyi vachayeri va faneleke ku va kumbe va languteriwaka ku va va chayela kona loko n'wina mi nga le ku chayeleni ka tindhawu leti nga na timpfula swi ta lava mi swi twisisa na ku landzelerisa ku minkarhi yaleyo ku chayela ka tindhawu toleto yi hetelela veka ntshikelelo eka mafambelo mayimelo hinkwaswo swoleswo nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ni hundzila loko se ni vuya ni kombela muhumelerisa teka un'wana na un'wana miyingiseri laha hi bela ku riqingho a kha a ri ku fambeni ka ndhawu yihi kumbe yihi leyi a nga ka yona a hi byela yeku i le ku voneni ka yini kwala a nga kona ma vo maka kona kambe ta ri teka riqingho rero ka 0860 002 andaka leswi Duma lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula kolosala 10 minutes ntsena iba awara ya mbiri mahungu ya misava hina Moses Lillian Hlavangwani kusuka kwalano nongonoko dzuma ra mina u ta emahlweni hi rito ra ai ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani kwala ka Munghana Lonene FM makhensa swinene vulavisisi byi komba ku ma yingisela tanihi xitichi na hi nongonoko hi ndlela yaleyo se yana na mahlweni mi endla tani mi yingisela loko mi ka mi yingisela mutani hi kota ku mi fikisela timhaka hi ku ya hi ku hambanahambana ka tona ma mhaka ko se ma swi vona na sweswi ha kota ku mi byela ku yini ku endleka yini ku fana na loyi mi yingisela lava ku hi byela leswi endleka mjane hi pfukile mjani papa awa bato a khensa swinene n'wina mi kandziya kwina mi twa kwa mi yi hoxini ma a ni hoxa ngelo mani sitaka kwala ku huma kusuka ka N1 ya Los Trishas mi nghena ka R71 ku na nghozi yikulukumba laya ntluwa banga botpet ene n'wami ka mi ta yile handle ka doroba a mi nga zimi laha ku ta nghena dorobeni ra Polokwane se mi ka mi famba hi N1 kahle mi la ta jika mi ya Tzaneen a ni ya khoma R81 ya Giyani n'wina ni twa mi vulavula hi 71 yo mhaka ni vulavula hi Tzaneen mhaka ya ku evidence yo va kwalaya ku huma ku kwala inge Giyani R71 ya na ku vona ya N1 yi parile leta ku a hi fanele hi jika hi yona na hina hi tsandzekile ku le ku tikeni se sweswi mi endla yini mi yo yima kumbe mi le ku tlheleni mi ya ta hi kun'wana kumbe njhani nkateko sweswiwani ivi no jika se ni jika la stadium xa Peter Mokaba ni ta yala phakathi manje no hayi chayelani khwatsi makwavo mi fika kaya mi hlayisekile kambe timovha ti njhani la patwini se ti tele timovha a ti ta kahle a ti nga si tala kambe sweswi se ti yimisiwa ku laha se ti sungula ku tala kambe sweswi hi nga fika laha hi yima ni vone se ti lava ku fika na la Peter Mokaba ya na mi twele boto wa mina khensile swinene loko mi hi bela riqingho mi hlayiseka mi ya fika kahle kaya hi pfumela ku hi ta famba kahle botpet no inkomo boto wa mina hi khense swinene ku khensa hina sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM mahungu yo ka yi nga tsakisi lama mahungu i nga helelani timbilu la patwini a hi chayeleni kahle hi chayela khwatsi hi ndlela leyo hi nyiketana ku kahle mi va mhaka swi ta hi olovisela swi ta endla leswaku hi kota ku fika lomu hi ya kona hi hlayisekile hi ndlela yoyoleyo se a hi tiyiseleni hi lehiselana timbilu loko hi karhele eka tikhilomitara tin'wana na tin'wana ta 200 a hi yimeni hi wisa
hi lola milenge ma vo maka kun'wana tindhawu ku na mapapa kun'wana ndhawu ku na timpfula hi ndlela yaleyo se swi ta endla leswaku hi kota ku va hi tiva ku i ya kwihi hi ndlela yaleyo 0860002543 ni vona mutirhikulori la Jolene Beku xi nghenile a studio a ni kula ku ta ni byela swin'wana i mbale na jasi swi vula ku hala handle ka titimela hi ku mina loko ni nghena laha timbalele xikipa swi vula ka titimela laha handle hala kambe hambiswiritano mixero me a hi koti ku u angula ku yini comment timhaka ni lava ngopfungopfu n'wina mu nge le magondweni hi ndlela yaleyo ku hi kota ku twa ku laha magondweni mi fambaka kona mi le ku hlangane na yini a ni ku kuwa un'wana kambe ku na un'wana hi loyi i nhlekani bota mina hi pfukeni n'wina minjhani bota a khensa hayi ndlela a ri fambekini swisentha ra sweswi mi fika kwihi n'wina kambe ni famba la ni le ka N1 South N1 North na hi vona ku le ku flowini na yona famba la Century N1 mele ya John ya suka ni ri la Pitori la na hi vona leyi ya kusuka la leya ya kusuka ala Joni ala kaya le fambekini Aize boa yi vambile mara ti le flowini yi vambile ene loko un'wana o na xihoxo nyana ku yi ta boha ku khoma foni kunene ku na vona i foni ku ba ti chayise n'wana ene loko se veka la liceca triangle se in the traffic ku nakini evako hlayisekani mani mi fika la mi ya kona mi hlayisekile ni ri inkombo ta mina kensa va vulavula mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu hi kota ku va hi twisisa mavani loko ni ri la Polokwane ne loko va ku N1 North ni ri la Polokwane N1 North ni ri la Polokwane swi vula ku i ku ya hala xitandani naswona ku ya Lutergat i N1 North loko ni ri la Polokwane N1 South loko ni ri la Polokwane i ku ya a kwini a Gauteng mavoneni ma va swi twisisa nyana swilo leswi hi vulavulaka swona ya se loko i ri Centurion i ku N1 South swi vula ku haya Johannesburg N1 North ya a Phumulang Plaza ndlela yaleyo ni khense ri botwa mina ni khense ana mi swi hlamusele kahle ni vula ku a mi hlamusela ka haya a ni nga vuli swona no vula ku ano tiyisisi no ya a ku na munhu laha ni ku na munhu 0860002543 a mi lava ku hi byela ku mi le kwina okay veri kun'wana hi loyi ni hlekani aye botpete mpfukile botwa mina hi pfukile a khensa swinene n'wina mi njhani hi pfukile ni famba a R36 ne R36 Lydenburg ya sweswiwani nkhuluko wa ha ri kahle a ku na a timovha ti se tala tala okay ni mutirhi wa xilamulelamhangu hala ka tiambulense ne okay se loko ni khe ni yingisela ni ke va kha va vulavula hi matrafiki ku ri va stand by ku hina kwihi sweswiwani ni vulavula ni ri ntirhweni hina a ku na stand by loko swi vula ku loko ku fanele ku va na nghozi ku fanele kusuka hina hi nga xitichini hina hi attenda ku ti-house call hi attenda ku ti-local hi tsutsumela ku le ka nghozi a ni swi twisisi ku why va nga vitanangi vanhu va ta stand by but i xivilelo xa mina kasi a ku ndliwi leswiya swa ku ni twa va kha va vulavula va ku mi le ka ndhawu leyi rihanyo ye le kun'we ye le Mpumalanga kumbe ye le Limpopo Mopani Limpopo hi ku ni twe i nga ri va vulavula hi timhaka ta ku lava swi lamulelamhangu va ta vekiwa ka tindhawu ta strategic ta ku kota ku hatla va phalala timhaka ta timhangu loko to tshika ti ve kona a va ndangi swona mi yo ti tshavela ku exitichini swi lo vulavuriwa hi sweswi mina ni fanele ni attenda ti-house call ne ni attenda ti-locali loko ku humelela ko wa movha mahova sihluvu va langutela mina ni fanele ku ni ya ka Mkhulubutu ni landza munhu ni ya leni mara ku ri ku khale a mi ta kuma laya a Lethaba Cross ku ri na stand by eHennisburg ku ri na stand by hi yindisa sweswiyani hi patu leriyani ku ya a Lethaba Cross mi vula laha a verile kwihi kambe a Bindulani Bindzulani ya a ku fanele ku ri na stand by laya ya Hennisburg a ku fanele ku ri na stand by le Gravelo ta ku fanele ku ri Phalaborwa yi sungula ku stand by laya a swi kona sweswo a swi kona sweswo va ta yimela mina va ni rhuma Mutupa loko suka Mutupa ku we movha mahova slow hayi hi vale hi vona ku leswi va swi vulavulaka ivi loko swi nga ndli ta kota ku vuya ka vona hi twa leswi a mi hi byele leswi ke hikokwalaho ka yini swi nga ha fambisangi swona kambe a mi swi ri tani khesi ri botwa mina
inkomo ta cancer snene 0860002543 kumjana lo tavar wo etsela loko ikhaya kongoma ka paseka yo paseka kambe kuna munhu va n'wi vitana ku paseka ne yeah baba swi va nge yini swi susumete ku itswariwe hi nkarhi walo wa paseka okay se va ku hi paseka all right va paseka hinkwenu kwala mi nga ni yingisela mi ri ko a cancer swinene ku mi ni yingiserile hi ndlela a ni ku na un'wana mi yingisela ku hava a va ha lava ku yi byela ku va fika kwihi va lava ku ndla leswiya swi nga vuriwa hi muyingiseri ku va lava ku juma nsati va lava ta ku nsati ya ta jumiwa ta ku i fikile yeah R36 hi twili RN1 hi twili la Polokwane ibe tle hi twa N1 hi twile a Gauteng ku shota kwi ku shota kwala ngomi nga ko kambe ma swi kota ku nghena okay komshane gimeta hi pfumela ku hayi a ma fikangi i ndlela ka overi kuna un'wana hi loyi inhlekani boto mina mi pfukeni a n'wemi lo hi fonela a ku na lami ya ku kona n'wina na mitwa na hi leswi mi vulavulaka swona bana ni bela nitho ya hey mikandi ya kuimwe hayi ndisuka Pitori ifasini ya N1 ya Polokwane ma oh mi famba N1 R21 suka Pitori oh hey fasini ay no ay n'wina machayela kahle mi fika la mi ya kona mi hlayisekile makwapa ketsa mina papa a hetseleni hi loyi mi yingiseri 0860002543 nhlekani ayo botpet n'wina mi tlhavile mi le kwihi lama metro malama pa nithiwa le ka N12 ni komba Potchefstroom traffic leyi nga la ya chavisa ka fambeka la mi nga kona ka fambeka loko ri na mbilu wo fana ya mina kotisa ku yini loko ri hambile to jika titraka na mabazi swi nga la botpet leswi lava vachayeri a va tlhogomeli laha roboto leyi nga ndla traffic ngopfu va kona mametro va le ku zameni ka ku chayindela ku hafula traffic so va nga heli mbilu vachayeri botpet no mi dya kahle kwala kaya mani hey khenseli boto wa mina nkomo hina swi tsandile hambi xi lo boxeka na hayi na swi tiva ku swi tolovelini ku swi tsandile komo ayi kumeni mahungu emisava ya ora ya n'wena nongonoko wa humelerisiwa ya ora yambirhi nongonoko wa humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula mi hlayiseka mi fika la mi ya kona mi hlayisekile ni ri ni vula n'we na vulavula kwala tlhelo ka n'we kwala movheni ni n'we khala mi nga si hlamulana kwala movheni kambe ke nongonoko dzuma na mina nongonoko lowu landzelaku na tatana Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani kambe sweswi mahungu emisava ya ora yambirhi hi lawo hi nomu wa sesi Lilian Hlavangwane ya sesi Edzaleni Nkowankowa ngiyani lekhaya uyikhokahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela